Zdravo svima, danas ćemo govoriti o različitim vrstama profila i gips kartonskih ploča, zbog čega se svi ti različiti proizvodi uopšte nalaze u prodaji. A posebno ću vam skrenuti pažnju na to o čemu treba da vodite računa pri kupovini. Ovaj video bit će koristan i onima koji radove planiraju da izvode sami, ali i onima koji angažuju majstore i žele da se više informišu o ovoj temi. Gips kartonske ploče se danas izuzetno često koriste za izvođenje takozvanih spuštenih plafona, za izradu pregradnih zidova i oblaganje postojećih, a pomoću njih se rade i takozvani skrivači za svetlo, niše u kupatilima, obloge za kosine u potkrovlju i svi drugi elementi zahtevnog oblika. Sve što se pravi od gips kartonskih ploča potpada pod suvu gradnju, jer se gips kartonske ploče većinu vremena montiraju pomoću šaferice vijaka, bez mešanja i nanošenja mokrih materijala kao što je malter. Danas nećemo govoriti o tome kako se izvode raznorazni sistemi suve gradnje. Koga to interesuje, već u narednom snimku će imati prilike da vidi kako se gipsarski radovi izvode u praksi. Zato ne zaboravite da se potpišete na kanal i ne propustite korisne savete i uputstva iz raznih oblasti građevinarstva. A sada da kažemo nešto više o gips kartonskim pločama. Standardne ploče su ploče koje se koriste u većini prostorija unutar kuće ili stana, to jest u svim prostorijama gde ne postoje neki specijalni zahtevi. Obično su sivkaste boje. Česta greška koju ljudi bez iskustva prave pri kupovini je da uzmu ove ploče i za plafone i zidove u kupatilu. To nije ispravno jer ove ploče nisu otporne na vlagu, već se za primjenu u kupatilu koriste vlagootporne ploče. Vlagootporne ploče se razlikuju od standardnih po tome što su zelene boje, što sugeriše da su otporne na vodu. Ipak imajte u vidu da su ove ploče pogodne za unutrašnju primjenu u kupatilima u stanu ili kući, a za primjenu u izuzetno vlažnim prostorijama postoje druga rešenja. Protivpožarne ili vatrootporne ploče su negorive ploče i obično se upotrebljavaju oko mesta kao što su kamini, ali se od njih rade i cele prostorije ako postoji povišena verovatnoća da tu može nastati požar. One su često crvene boje. Takođe, postoje i ploče koje su istovremeno otporne i na vlagu i na vatru. To su takozvane vatro-vlagootporne ploče. Ovakve ploče se postavljaju, na primjer, u profesionalnim kuhinjama, gde postoji povišena količina vodene pare, ali i opasnost od nastajanja plamena. Ove ploče su obično zelene, kao i one koje su samo vlagootporne, pa ako vam baš trebaju ploče koje su i protivpožarne i otporne na vlagu, pogledajte oznaku na njima i uverite se da kupujete ispravan proizvod. Što se tiče debljine ploča, ubedljivo najčešće se koriste ploče debele 12,5 mm. U situaciji kada ploča ove standardne debljine ne može da stane, kao što je na primjer ponekad slučaj pri izvođenju špaletnji oko prozora, koriste se tanje ploče debele svega 9,5 mm. S druge strane, postoje i deblje ploče, debele 15, 20 mm itd., ali one se znatno ređe koriste. Ukoliko se želi postići čvršći i masivniji pregradni zid, česta praksa je da se dve ploče standardne debljine od 12,5 mm šafe jedna preko druge. Ovo su bile osnovne stvari koje treba znati o gips kartonskim pločama. U zavisnosti od proizvođača postoji još mnogo vrsta ploča sa neobičnim karakteristikama. Na primjer, postoje specijalne perforirane ploče koje apsorbuju zvuk i istovremeno pročišćavaju vazduh, savitljive ploče, ploče od cementa i gline koje su potpuno vodootporne i pogodne za primjenu spolja, ploče za izradu suvog estriha, ploče sa barijum sulfatom koje pružaju zaštitu od X zračenja i još mnogi drugi. O tim specijalnim namenama pričat ćemo detaljnije u nekom drugom videu, a sada prelazimo na profile.
Pomoću profila pravi se metalna konstrukcija u koju se ušafljuju gips kartonske ploče. Profili se međusobno razlikuju po obliku, širini i nameni. Različite vrste profila se označavaju pomoću dva slova, recimo UV profil, CD profil itd. Ova dvoslovna oznaka dešifruje se na sledeći način. Prvo slovo odnosi se na oblik profila. Dva osnovna oblika su U i C. Svi U profili imaju oblik slova U kad se gledaju sa strane, a svi C profili imaju oblik latiničnog slova C. Postoje i profili drugih oblika i namena, kao što su lučni profili i MV profili, ali i takve profile proizvode samo pojedini proizvođači. Drugo slovo označava kada se ti profili najčešće koriste. Slovo V potiče od nemačke reči Wand, što znači zid, a slovo D ukazuje na reč Decke, što znači plafon. Dakle, V profili se uglavnom koriste za zidove, a D za plafone. Rekao sam uglavnom jer postoje izuzeci, to je sistemi suve gradnje, gde se, na primer, D profili koriste za zidne obloge, a V profili za samonoseće plafone. Postoje i takozvani UA profili, gde slovo A potiče od reči Aussteifung, što znači učvršćivanje. Ovi profili se koriste za dodatno ukrućivanje dovratnika kod izrade pregradnih zidova. Što se tiče širine, profili za plafon, to jest UD i CD profili, proizvode se uvek u jednoj standardnoj širini. Nasuprot njima, CV i UV profili koji se koriste za izradu pregradnih zidova proizvode se u barem tri širine, 50 mm, 75 mm i 100 mm, mada postoje i širi profili. Deblji pregradni zidovi najčešće se izvode ne pomoću vrlo širokih profila, već pravljenjem takozvane dvostruke podkonstrukcije, gde se dva profila montiraju jedan uz drugi. U zavisnosti od proizvođača, debljina lima od kojeg se izrađuju profili varira. Najkvalitetniji profili napravljeni su od lima debelog 0,6 mm. Kad god sam u prilici, ja favorizujem korišćenje ovih profila u odnosu na one od tanjeg lima, jer je čak i na prvi pogled očigledna razlika u njihovoj čvrstini i kvalitetu. Pored njih postoje i profili debeli 0,5 i 0,4 mm. Profile od lima koji je debeo 0,5 mm je sasvim u redu koristiti, iako će se više kriviti pri ugradnji, dok profile od lima debelog 0,4 mm ja u potpunosti izbegavam da koristim. Razlog za to je što je ove profile obično moguće lako saviti rukom i meni ta činjenica ne uliva poverenje da će konstrukcija dugo držati. U zavisnosti od proizvođača, površina lima od kojeg su napravljeni profili može biti ravna ili rigidizovana. Ovi drugi, rigidizovani profili manje klizaju i lakše se na njih prislanja vijak, mada su i jedni i drugi ekvivalentni u smislu primjene. Razlika u ceni između profila istog tipa kod različitih proizvođača može biti ogromna, čak i višestruka. Glavni razlog za to je upravo debljina lima o kojoj smo malo pre pričali. Imajte u vidu da razlike u ceni nisu bez razloga tolike, jer zaista postoji i osetna razlika u kvalitetu. Suva gradnja ima svoje prednosti i nedostatke, ali je u svakom slučaju nezaobilazni deo svakog građevinskog projekta. U današnjem videu govorili smo o glavnim elementima suve gradnje, a to su profili i gips kartonske ploče, ali tu nije kraj priče. Bandaž trake, razdane trake, dihtung trake, različite vrste ispuna, vijaka, tiplova, ugaonih profila, visilica, spojnica i distancera, sve su to stvari koje se rutinski koriste i o kojima ćemo pričati u narednim videima. Do tada, srećan rad i svako dobro!